Dragi gledaoci i slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Sa mačkama u zajednici koju podsjećamo realizujemo u saradnji sa Omladinskim resursnim centrom Tuzla, a riječ je o mladim ljudima koji zapravo žele da kreiraju bolje sutra i koji se trude da kroz različite aktivnosti i saradnje doprinesu našoj boljoj zajednici, boljem društvu uopšteno. A među onima koji isto to rade, koji sarađuju skupa i koji kreiraju bolje sutra, naročito u smislu obrazovanja, jeste Agora centar iz Tuzle. Mi ćemo u narednih otprilike 30 minuta imati priliku da saznamo neke od dijelova njihovog rada, da se prisjetimo kako je zapravo počeo sa radom Agora centar, šta su oni sve do sada uspjeli izgraditi, kreirati, koliko su zapravo značili mladim ljudima koji su odlučili da upravo kod njih prođu određene edukacije i saznaćemo između ostalo koliko je zapravo značajno neformalno obrazovanje. Imaćemo priliku saznati i šta je to što mlade najviše zanima i šta žele da uče i koliko im to zapravo doprinosi dalje u njihovom radu i životu. Mi ćemo u narednim minutama razgovarati sa Asmirom Malkočević, izvršnom direktoricom Agora centra, zatim sa Vedranom Dautović, projekt asistenticom, i sa Slavinom Ostojićem koji je mentor u edukativnom programu i voditelj kurseva. Koji su sve kursevi tu, saznaćete, svakako ćete imati priliku i saznati šta to volonteri sve rade, koliko ih ima, koliko novih se prijavilo, dakle mnogo tema u nastavku, a sve to kako bismo predstavili zapravo brojne pozitivne aktivnosti koje mladi imaju priliku da budu dio u našem društvu, zato svakako ostanite sa nama. Asmira, da se prisjetimo dakle samih početaka, od kada postoji Agora centar, sa kojim ciljem radite od početaka pa evo do danas. Agora centar je zapravo otvoren 2003. godine od strane Fondacije Tuzlanske zajednice u Siminhanu i on je rezultat potrebe zajednice. Otvaranje takvog centra značilo je da će građani imati mjesto gdje se mogu okupljati, družiti, educirati iz različitih tema koje su njima zanimljive. Nakon toga fondacija je vremenom otišla u centar grada iz Siminhana, mi smo ostali gore kao program koji se razvijao i 2010. smo stekli uslove da postanemo samostalna organizacija koja se bavi programima otvorenog obrazovanja. Dakle, iz programa smo se pretvorili u organizaciju zahvaljujući dugogodišnjem radu u zajednici. Cilj našeg rada bio je i ostao da što je moguće većem broju građana i građanki našeg grada, cijelog ovog prostora, zapravo ponudimo priliku da se educiraju i da jačaju svoje vještine i kapacitete kroz ono što im mi nudimo u našim aktivnostima. A kada govorimo o onome što nudite, šta možemo reći, koje programe imate? Mi djelujemo kroz 3 programa u ovom momentu. Prvi program je edukativni, drugi je program razvoja zajednice i treći program je program socijalnog poduzetništva. Prvi program nekako je najveći, neću reći najznačajniji, ali svakako jeste najveći edukativni program, djeluje na 2 nekako dijela, gdje je jedan jačanje kapaciteta mladih, a drugi dio je pružanje edukacije prema građanima. Kad je riječ o pružanju edukacije prema građanima, to su subvencionisani kursevi u kojima građani učestvuju samo sa dijelom participacije ukupne cijene kursa, odnosno pristupačan je svima jedan takav kurs, a kad je riječ o jačanju kapaciteta mladih, to su različite edukacije, treninzi, seminari za mlade osobe koji se odluče uključiti u volonterski dio rada Agora udruženja i takve osobe zapravo prolaze setove treninga. Što se tiče programa razvoja zajednice, on je nekako najviše fokusiran na zajednicu iz koje Agora centar i potiče, na Siminhan, gdje radimo sa lokalnom grupom za razvoj i sa njima svake godine ispitujemo potrebe u zajednici, na osnovu analize potreba radimo
akciono planiranje i potom implementaciju tih aktivnosti za koje se grupa zajedno dogovori da su važne za zajednicu i da je potrebno nekim aktivnostima riješiti probleme u zajednici. Posljednji program s kojim radimo nekako je najsvježiji, zove se program socijalnog poduzetništva, uključuje edukativne aktivnosti prema građanima iz kojeg povlačimo, da tako kažem, dio sredstava preostalih kako bismo mogli subvencionisati edukativne kurseve dostupne svima. Kurseve koje nudimo i u tom socijalnom poduzetništvu jesu engleski i njemački jezik, informatički kursevi, kursevi web dizajna i jedini u gradu nudimo i švedski jezik za građane. Govorit ćemo još o interesovanju, a zanima me, evo sada kada navodite vaše projekte, šta možete izdvojiti onako neke od uspješnih kampanja? Što se tiče naših projekata i kampanja, ja ću reći da nam je nekako najveći i najuspješniji projekat neki koji imamo godinama, samo se blago mijenja tematika sa našom švedskom partnerskom organizacijom Olof Palme centar. Oni nas već godinama podržavaju u našem radu, jačaju naše kapacitete, ulažu puno u našu organizaciju, tako da zahvaljujući njima mi zapravo razvijamo se i rastemo kao organizacija. Pored toga imali smo proteklih godina i druge neke projekte, na primjer sa fondacijom Mozaik gdje smo radili Akademiju održivosti. Kroz takvu jednu akademiju mi smo radili na jačanju također kapaciteta organizacije i jednu kampanju prikupljanja sredstava gdje je naš tim zapravo sam pripremio i organizovao kampanju prikupljanja sredstava za renoviranje potkrovlja Agora centra. To je jedan bio totalno nefunkcionalan prostor koji je djelomično zahvaljujući tim sredstvima stavljen u funkciju. Pored toga izdvojila bih jednu nedavnu kampanju koju smo imali, u kojoj smo učestvovali, to je Ket digitalna akademija, ali ne bih ja puno govorila o tome, to ću poslije prepustiti kolegici Vedrani. Kada govorimo o kursevima za mlade, evo vi ste naveli koje imate, ali kakvo je interesovanje, šta je ono možda za što se mladi najčešće odlučuju, što ih najviše zanima? Već duži niz godina nekako su najinteresantniji kursevi engleskog i njemačkog jezika. To je nešto što je baš popularno i uvijek zanimljivo, vjerovatno zato što je potrebno na tržištu rada, ali evo u posljednje vrijeme nekako se javlja interesovanje za neke modernije kurseve web dizajna, gdje zapravo završetkom jednog takvog kursa već odmah imate iskustvo, možete sami obavljati određeni posao. Tako da to su nekako najzanimljiviji kursevi građanstvu trenutno. Pored toga postoji veliko interesovanje za kurs švedskog jezika. Što se tiče onih nekako mlađih generacija, za njih su kursevi sviranja, gitare i klavijatura još uvijek hit, još uvijek su im posebno zanimljivi i najveći broj djeci zapravo uzme učešće u toj aktivnosti. Sada kada govorimo i o tom interesovanju, što možemo reći uopšteno za vaše aktivnosti, kakvo je interesovanje mladi za sve ovo što mogu izabrati? Jeste li vi zadovoljni? Pa moram reći da jesmo, posebno evo s obzirom na to u kakvoj situaciji se trenutno nalazimo. Mi radimo s mladim ljudima bez prestanka, ni u jednom momentu nismo zaustavili naš rad. U momentima kad je bilo pravo teško i izazovno, prebacili smo se na online način rada sa mladima, također i sa svim korisničkim grupama. Međutim, nismo imali zaustavljanje rada ni u jednom momentu. Rekla bi da je interesovanje veliko, da iako postoji strah od nekog okupljanja, postoji strah da se ljudi udruže i rade nešto zajedno, barem u ovo vrijeme pandemije, i dalje mi funkcionišemo i dalje okupljamo ljude u Agora centru. Kakve edukatore imate, koje su njihove aktivnosti? Svi naši edukatori, reći ću skoro svi naši edukatori su zapravo volonteri koji vode subvencionisane edukativne aktivnosti u Agora centru i ostatak su osobe koje vode kurseve u programu socijalnog poduzetništva. Uglavnom su to mladi ljudi koji su u Agoru došli još davno sa nekim slabijim, reći ću, iskustvom u učionici i sve što su zapravo naučili u Agori sad prenose i u učionicu prema korisnicima. Te mlade osobe su vrlo vrijedne, vrlo kvalitetne, naš rad s njima nema cijenu i uvijek smo najviše ponosni na taj dio rada. Tako da bi stvarno izdvojila taj nekakav
mi to nekad zovemo, iako nije formalno, volonterski program, kao nešto na što smo posebno ponosni i te mlade ljude uvijek izdvajamo kao posebnu snagu našeg udruženja. Da, možemo reći nekako od stvari koje se na početku čine kao hobi izraste zapravo nešto zaista veliko, jer neki se mogu i zaposliti ili doprinijeti svom zaposlenju, izgradnji svoje ličnosti zapravo kroz sve ono što su naučili u Agora centru. Tako je. Ja bih rekla zaista, rekla bih da je to istina i rekla bih da svi mladi koji su ikad bili u Agora centru na aktivnostima, koji su se uključili u naše programe, zaista jesu izašli iz programa kao osnažene mlade osobe. Već sam rekla da uglavnom dođu bez radnog iskustva, bez iskustva u učionici, ali kroz sve treninge koje im ponudimo, edukacije i angažmane u kojima sami uzimaju učešće samostalno i dobrovoljno, moram to reći, stvarno se izgrade u mlade osobe koje vrlo lako poslije nađu zaposlenje i nekako su snalažljiviji na tržištu rada, tako bih to rekla. Prosto posjeduju vještine koje se traže, postoje kvalitete koji su potrebni i izgradili su u Agora centru vrijednosti koje su uvijek na cijeni. Šta nam možete reći o svem onom što vam je možda bilo naročito zahtjevno kroz vaš dosadašnji rad? Pa nešto što mi uvijek izdvajamo kao zahtjevno, odnosno kao, reći ću, problem, jeste to što nas nema dovoljno zaposlenih u organizaciji. To je generalno uvijek problem sa nevladinim sektorom, što mi nemamo dovoljno ljudskih resursa u kontekstu zaposlenih osoba, ali zato imamo volonterski program i osobe koje su željne doprinijeti razvoju zajednice i dati svoja znanja i vještine zajednici. To nam je uvijek plus kad radimo. Što se tiče drugog velikog problema koji bi sad izdvojila, to je ova pandemija ili epidemija koronavirusa. Zaista nas je usporila, iako smo mi nastavili sa aktivnostima i dio prebacili online i radili, reći ću, punom parom, jer je puno teže raditi u nekim nepredviđenim okolnostima. Zaista mislim da je na sve ostavila veliki utjecaj i da nas je usporila u ostvarivanju nekih ciljeva. Došli smo do njih, ali bilo je puno teže nego što bi bilo, reći ću, normalnim okolnostima. Ali uprkos svim problemima i onome što je zahtjevno, ima mnogo toga na što ste ponosni. Evo šta nam možete izdvojiti do sada, na što ste naročito ponosni? Ja ću reći da sam kao i uvijek najviše ponosna na naš rad sa mladim ljudima. To sam već malo prije spomenula. Naš tim, uključujući 2 zaposlene osobe i sve druge angažovane osobe, zaista je najvrijednije nešto u našoj organizaciji i na to sam najponosnija. Bez ljudi mi ne bismo mogli opstati kao organizacija i zaista sam zahvalna svakoj osobi na angažmanu u Agora centru. Vedrana, s obzirom na to da ste vi više zaduženi za ovaj rad sa volonterima, da nam malo istaknete i približite šta volontere prije svega očekuje, s obzirom na to da imate i poziv za volontere, ali tako? Tako je. Poziv za volontiranje u Agora centru je naša redovna programska aktivnost, nešto što objavljujemo 2 puta godišnje. Međutim, mi smo otvoreni kroz čitavu godinu za prijem novih volontera i volonterki. Evo upravo u mjesecu martu smo imali jedan poziv za prijem novih volontera koji se završio i evo mi smo nekako upotpunili Agora tim sa novim volonterima i volonterkama. Koliko ih se prijavilo, kako je interesovanje? Pa imali smo nekih 15 prijava. Ono što je interesantno u zadnje vrijeme da imamo dosta prijava ljudi iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Prosto ta priča oko Agora centra im zazvuči interesantno i onda se prijave, međutim pošto nekako smo udaljeni, velika je razlika u kilometrima, tako ću reći, nažalost ne uspiju postati dijelom Agora centra, tako da smo svoj tim trenutno upotpunili sa 6 novih osoba.
Je li više muškaraca ili djevojaka? Šta je tu? Možemo li reći da su onako žene malo aktivnije ili? Možemo reći, generalno u ovom civilnom sektoru je više žena, tako i više volonterki u Agora timu. Kako je dosadašnje iskustvo sa interesovanjem volontera, bez obzira na ovaj poziv, nego uopšteno kroz vaš dosadašnji rad? Koliko su volonteri zainteresovani da vam se pridruže? Pa mogu reći da je veliko interesovanje i da mi svake godine barem 20 do 30 novih osoba se priključi Agora centru. Neki od njih ostanu, ne znam, 2-3 mjeseca, ali imamo tu i ljude koji su bukvalno nekih 10 godina uz Agora centar. Sve zavisi, ljudi dolaze sa različitim ciljevima da volontiraju i isto tako neki ostaju kraći, neki duži u zavisnosti od svojih obaveza i nekih drugih životnih ciljeva. A kada govorimo o volonterskim pozicijama, koje imate? Ima li još nekih mjesta koje su upražnjene? U ovom posljednjem pozivu mi smo otvorili poziv za prijem volontera, to jeste voditelja kursa engleskog, njemačkog jezika i informatike te kursa gitare i klavijatura. I možemo reći da smo nekako zatvorili pozicije za kurs njemačkog, engleskog i informatike, ali evo ovu priliku bih iskoristila da pozovem mlade ljude koji znaju svirati gitaru i klavijature, žele volontirati, znači da nam se prijave. Svakako imamo još uvijek upražnjenih pozicija za te neke muzičke kurseve. A tu idu i nova poznanstva, nova iskustva i ko zna šta je li mogu dobiti iz svega toga. U svakom slučaju je pozitivno iskustvo, tako da evo, svi koji žele mogu vam se pridružiti. Koje mogućnosti imaju članovi volonterskog tima kada već govorimo o tome, šta oni zapravo imaju kada dođu u vaš tim? Upravo ste neke i vi naveli u svom uvodnom dijelu, ali evo nešto najvažnije što bih ja izdvojila jeste da volontiranjem u Agora centru mogu stići praktično iskustvo, ono što njima jeste najvažnije, kako raditi u društveno-edukativnom centru, te razvijaju komunikacijske i organizacijske sposobnosti kroz različite treninge, edukacije i radionice koje im nudimo, imaju mentorsku i individualnu podršku, te stiču nova poznanstva, umrežavaju se i slično. Uglavnom, velike su mogućnosti i prilike za volontere i volonterke. Kako iskustvo imate u radu sa drugim omladinskim organizacijama? Evo, govorimo nekako o tom svemu što mladi imaju kada dođu kod vas, što imaju oni svakako koji uče od vaših edukatora, ali vjerujem da vi zapravo imate i pozitivno iskustvo sa drugim omladinskim organizacijama. Da, svakako. Neću reći samo omladinskim, nego i sa drugim organizacijama, kako sa područja grada Tuzle, tako i šire. Znači, mi nekako kao organizacija umrežavanje gledamo kao nešto pozitivno i trudimo se svaki dan umrežavati se sa novim organizacijama. Evo nešto što bih možda izdvojila, što je nešto posljednje, jeste ova saradnja sa Omladinskim resursnim centrom i ova KET Digitalna akademija u kojoj je Agora centar uzela učešće prošle godine. Evo, kada govorimo o tome, šta je vama donijelo učešće u prvoj KET BiH Digitalnoj akademiji za menadžere društvenih mreža? Da li ste primijenili stečeno znanje i u svojoj organizaciji? Na početku želim istaći da sam sretna što sam bila dio prve KET Digitalne akademije. Znači, KET Digitalna akademija okupila je 24 osobe iz 24 organizacije civilnog društva Bosne i Hercegovine i imali smo priliku učiti od eminentnih trenerica iz Srbije, Ivane Wolf i Marinele Šumanski. Radili smo na posebnoj platformi koju ja dotad nisam imala priliku koristiti i kroz čitav taj rad uspjela sam usvojiti nove alate i neke tehnike rada u online svijetu. Ono što smo još imali priliku jeste kroz taj program razviti jednu kampanju i na što smo posebno ponosni što smo imali priliku uključiti i druge članove tima. Ne samo ja, nego čitav tim Agora centra se uključio u kampanju koju smo zajedno kreirali i realizovali na našoj društvenoj mreži Facebook i neki kao rezultat koji bih izdvojila jeste video koji je izradio tim volontera i koji smo plasirali na naše društvene mreže. Ono što bih još dodala jeste da smo povećali vidljivost na našoj Facebook stranici i da smo, povećali broj pratitelja
recimo za 150 osoba u nekih mjesec dana. Tako da svakako jedno jako lijepo iskustvo i to stečeno znanje već sam imala priliku prenijeti ostatku tima i svakako ću i u budućem radu prenositi na nove kolege i kolegice. I ja znam da je trenutno poziv za prijem novih osoba jer počinje druga CAT Digitalna akademija i pozivam sve vaše zainteresovane gledaoce da se prijave. Jedno odlično iskustvo i odlična prilika. Vi ste pomenuli da ste kreirali kampanju gdje ste nekako uspjeli da ovo što ste naučili ugradite. O kakvoj kampanji je riječ? Kampanju smo nazvali volonterizam i aktivizam. S obzirom da je to nešto čime se bavimo, odlučili smo prikazati volonterizam kao nešto pozitivno, sve benefite koje on nudi, jer susrećemo se često i sa predrasudama o volonterizmu. Mi smo upravo htjeli da ih razbijemo na taj način i mislimo da smo nekako otišli prilično daleko da se čuo taj naš glas, tako bih rekla, putem tih društvenih mreža, jer sama zamisao je bila da to sve ide digitalno online. S obzirom na to da svi govorimo koliko je zapravo teško tokom pandemije koronavirusa u našem društvu, u cijelom svijetu, tako svakako i kod nas, lijepo je saznati da neko i u tako teškom vremenu zapravo stvara nove pozitivne priče, da ima nove aktivnosti kao što je slučaj kod vas, je li tako? Šta je to Agora centar novo uspio izgraditi, odnosno početi kreirati novu priču u toku pandemije? Tako je. Mi smo zapravo u sklopu projekta sa Olof Palme centrom i u saradnji sa švedskim partnerima Fastikec još 2019. godine započeli jednu priču gdje smo ispitali potrebe uposlenika s područja grada Tuzle, o njihovim potrebama na poslu, o tome u kakvim uslovima rade, imaju li neku saradnju sa sindikatima. I zapravo smo u 2020. godini htjeli iskoristiti te rezultate da radimo sa uposlenicima s područja grada Tuzle. Ali kao što znamo, u martu prošle godine desila se ova situacija sa pandemijom i mi smo onda ponovo uradili novo istraživanje sa ciljanim grupama, odnosno sa 3 kategorije uposlenika sa područja grada i to sa uposlenima iz oblasti obrazovanja, trgovine i zdravstva. Smatrali smo nekako da su to 3 najpogođenije u tom momentu bile kategorije i htjeli smo vidjeti kakvu su podršku imali u svom radu tokom pandemije, da li su imali neku saradnju sa sindikatima, kako je reagovala zajednica, su imali tehničku podršku poslodavca i slično. A u kontekstu Agore htjeli smo da vidimo da li su im potrebne neke edukacije koje bi im pomogle da prevaziđu tu situaciju ili eventualne slične situacije u budućnosti. I preko 300 uposlenika je ispitano, dobili smo određene rezultate i na osnovu tih rezultata smo napravili plan aktivnosti. Održali smo sastanak sa predstavnicima sindikata obrazovanja, trgovine i zdravstva i dogovorili koje edukacije da ponudimo u tom momentu uposlenicima, odnosno njihovim članovima, tako da smo krajem prošle godine realizovali kurseve informatike za njihove uposlenike. Moram da kažem da smo zaista ponosni na to, zato što smatramo da je to konkretna pomoć i podrška osobama koji su uposlene u ovim oblastima, u ovim vremenima, zato što su sve te edukacije besplatne i svi članovi sindikata i uposlenici s područja grada Tuzle mogu se prijaviti na takve aktivnosti. Mi smo izradili neke planove i za ovu godinu, međutim trenutno čekamo malo da se opet smiri situacija sa virusom kako bismo mogli da se vratimo u učionice. Planirat ćemo različite edukacije u ovom momentu, opet će biti informatika i engleski jezik kao nešto što je njima najpotrebnije, ali su iskazali i potrebe za kursevima nekih drugih tema kao što su njemački jezik i slično. Zatim radionice pisanja projektnih prijedloga, radionice pisanja biografije i CV-a, potom smo planirali neke psihološke radionice, odnosno radionice psihološke podrške. To je bilo nekako najviše traženo od uposlenika u zdravstvenom sektoru. Tako da imamo velike planove ispred sebe, zaista smo zahvalni na saradnji s sindikatima sa kojima smo uspostavili neki lijep odnos. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u cijelom ovom procesu istraživanja i nadamo se da će nam ova godina donijeti
još više mogućnosti da radimo zajedno. A kada već spominjete edukacije, koliko su zapravo one značajne, saznaćemo u nastavku od jednog od vaših edukatora. Hvala. Hvala. Slavene, s obzirom na to da ste vi edukator u Agora centru, evo zanima me kako je zapravo došlo do toga, kada počinje vaša priča, kada dolazite u Agora centar i šta se onda sve krene izgrađivati i dešavati? Pa u suštini ja sam počeo svoj volonterski angažman u Agori prije nekih 10 godina. Počeo sam kao voditelj kursa gitare i ono što, baš se volim prisjetiti tog perioda zato što tada nisam imao nikakvo iskustvo sa vođenjem bilo kakvih edukacija i bio sam pomalo nespretan u učionici. Međutim, tokom vremena sam kroz raznorazne edukacije koje mi je Agora priuštila, uspio sam da ojačam svoje kapacitete, razvijem neke vještine koje su od mene napravili malo boljeg edukatora. Tokom vremena sam sišao sa vođenja kursa gitare i postao sam mentor voditeljima muzičkih kurseva koji uključuju kurs gitare i kurs klavijature, ali i kursa informatike. Danas uglavnom vodim IT obuke i kurseve raznoraznih programiranja, a ti kursevi su isplivali iz projekta Stavi um na maksimum, a kao odgovor na potrebe u zajednici. Dakle, možemo reći nekako od umjetnosti dođe smo mi do tehnologije i svega onoga što je danas naročito traženo, tako da vjerujem da je i interesovanje na nekom određenom pozitivnom nivou, kada je riječ o ovim kursevima. Jeste, mislim da smo napravili pun pogodak s tim kursevima, zato što kursevi programiranja su generalno možda i pomalo bauk u našoj zajednici. Svi misle da moraju biti izuzetno dobri sa tehnologijama i slično. Međutim, mi u Agori uspijevamo to da spustimo na neki malo prihvatljiviji nivo, tako da na naše kurseve stvarno dolaze ljudi koji imaju neko osnovno informatičko znanje i uspijevaju da savladaju gradivo. Da, dakle nekako im to približite, je li tako? Da to njima bude baš shvatljivo. Evo, što nam možete reći, koliko je značajna neformalna edukacija i na koji način je vi tretirate u centru? Pa ja lično strašno puno vjerujem u neformalnu edukaciju, zato što sam sam prošao kroz niz neformalnih edukacija i treninga na teme u kojim nisam čak ni bio svjestan, zato što mi u toku formalnog obrazovanja u školama učimo neke stvari koje su, kako bi rekao, društveno prihvatljive, koji nam trebaju za neku diplomu, za neki certifikat i slično, da bismo sutra bili prepoznati na tržištu rada. Međutim, ja kroz te neformalne edukacije sam uspio da razvijem neke svoje vještine koje su mi stvarno puno doprinijele u profesionalnom angažmanu. Ojačao sam svoje komunikacijske vještine, svoje liderske vještine. Postao sam svjestan okruženja, postao sam bolji timski igrač, bolja individua. Tako da, opet kažem, vjerujem u neformalno obrazovanje i mislim da bi naše društvo bilo puno kvalitetnije i nekako sretnije kad bismo svi više pažnje davali neformalnom obrazovanju. Kakve su iskustva svih onih koji su prolazili kod vas tu vrstu edukacije, u čemu im je pomoglo, evo kao što je i vama pomoglo, kakve su to povratne informacije? Pa ono što je onako specifično za naš centar je to da mi pratimo ljude koji su bili na našim edukacijama i nakon završene edukacije, tako da smo poprilično upoznati sa njihovim angažmanom nakon samih edukacija. I evo, na primjer, jedan polaznik koji je bio na kursu WordPressa kod mene je uspio da osnuje svoj startup biznis, tako da je postao
poduzetnik i uspio je da usmjeri te svoje kapacitete. Zatim sa kursa gitare smo imali super pozitivnih priča gdje su ljudi došli na kurs gitare da nauče neke osnovne akorde, međutim na kraju su upisali muzičku školu. Ne kažem da je ne bi upisali bez Agore, ali sigurno da su mi doprinijeli tome da osvijestimo kod tih ljudi zapravo njihove strasti i ljubavi. Evo kada već o tome govorimo, iako ste naveli ova dva primjera, zanima me da nam možda ako možete izdvojite neke od uspješnih priča konkretnije onako šta se to pozitivno izgradilo iz vaših kurseva, edukacija. Pa u suštini po meni neka najpozitivnija priča koja je onako malo kako bih rekao, ako malo sa veće distancije pogledamo stvar, mislim da smo uspjeli zajednicu osvijestiti i, na primjer, kroz te IT obuke uspjeli smo im približiti kompletan IT svijet i napraviti da se oni lagodno osjećaju u svijetu IT-a. Je li se interesovanje mijenjalo nekako od početka pa do danas? Znamo da, evo, govorimo nekako godinama unazad, da je sve veće interesovanje za IT sektor, ali nije to prije baš bilo tako. Evo, nekako smo došli na taj nivo. Pa u suštini mijenjalo se zainteresovanje. Prve godine kad smo uveli te kurseve, ljudi su bili malo skeptični, kao hoćemo mi to moći savladati, da li vrijedi ulagati vrijeme u to. Međutim, kako su polaznici dolazili, odlazili, kako se stvarali neki rezultati, tako su ti naši kursevi postali sve aktuelniji i danas imamo popriličan broj zainteresovanja za te kurseve. I evo, šta biste vi poručili možda mladima za kraj, s obzirom na to da ste neko ko je izgradio sve ovo, postao možda drugačija, izgrađenija u pozitivnom smislu ličnost, zato što je odlučio da se bavi prije svega volontiranjem, je li tako? Evo, šta je ono možda za kraj kao vaša poruka svima onima koji se pitaju možda da li danas vrijedi volontirati? Ja bih im poručio, ja bih im odgovorio da vrijedi volontirati. Stvarno volontiranje otvara vrata jednog svijeta kojeg mi nismo svjesni dok u njega ne zaplivamo. Poručio bih im da se aktiviraju, da probaju pronaći neke svoje porive i nagone i da streme da ih ostvaruju, zato što ne trebaju slušati baš puno okolinu i obazirati se na ono što im drugi ljudi govore. Trebaju probati naći sebe i napraviti od sebe najbolju verziju njih samih. A šta je sa onime što dosta naših mladih ovdje izgradi se, nauči dosta i onda ode iz Bosne i Hercegovine? Šta biste njima poručili? To je malo triki pitanje, pa neki me sasrećem, šta ja znam, ne možemo mi ovdje nikog natjerati da ostane, društvo je takvo kakvo jeste, imamo stvarno velikih problema u zajednici. Ja bih pozvao da probaju makar nešto napraviti, da promijene tu svoju zajednicu i učine je boljim mjestom za sve nas, pa ako uspiju, uspiju. Dragi gledaoci i slušaoci, vjerujemo da smo uspjeli da vam barem malo približimo značaj neformalnog obrazovanja. Samo jedan od primjera o kojima ste imali priliku saznati više jeste CAT Digitalna akademija za menadžere društvenih mreža i kao što ste mogli čuti od naše sagovornice, mnogo joj je pomoglo u daljem radu i mogle je prenijeti stečeno znanje na druge i unaprijediti svoj dio zadataka. To je samo jedan od primjera. Vidjeli ste da i tokom pandemije koronavirusa
zapravo postoje mnogi načini kako možete unaprijediti svoja znanja i vještine i pomoći možda nekome kome je pomoć u ovom teškom periodu zaista potrebna. Mi vas pozivamo da i dalje nastavite raditi na sebi i da svakako radite na neformalnom obrazovanju, jer ono samo uspijeva da pospješuje vaš način života i rada i svakako da unaprijedite sve ono što vi jeste i što tek možete da budete do sljedećeg puta. I dalje radite na sebi i pratite program Radio Televizije 7+.